Denge gel, Denge Kurdistaniye. Jinavendan uçyan radyo denge gelden başkodarın heja iri 12 termeh 2025 şemili Brüksel'e sade lamede yazdı emen uçyan dınava rojede peşkeş biken demdem azadi araya berapoya. Hevseruka KCK besi hoza du pişti merasime ji televizyona Şanel Haşr akıbi besi hozat bal dikşine bengava diruki. راستی روزی که دیروکی بود جبو ماجی هیجانی که مزن جانکیر اف بنگاوی که ربرا پاوتیه جبو گل کورت جبو گل هرم جی گشته جی پر گرینگه او سر بکوه پرسکر که گل کورشی گل هرم جی ارتد رابه راستی جی بر دموکراسیون روشلات ناوین جی خورا بینه پر mühime ve ali de kader rebera پر zedeye devlet Türkçe lazım ali kanuni de ali hukuki de gav baveci disa rebera ser rebera izolasyonu ki tecrüte ki 27 sal 20 taybet 26 sal tecrüket 27 sal ev sistemi imralı tecrüt işkence ortadır abi Reberapo fiziki azat bibe, azadiye reberapo rengi ki yasayı kanuni misoger bibe, reberapo ve vajuy aşiti demokratik netev bxo reve bibe meşandın. Yani çi desteme hat jibo ve vaju reve biçe, vaju aşiti, vaju demokratik civak yani reve biçe. Me Kongre PKK berime agribe silankir reberapo 27 Şubat edi bangavazi kir. Pişra 5 hafta Mayıs edi gulan edi Kongre PKK me kom kir me PKK fesik kir. Hem beri devleti Türk şerri çektari me da seknandın. Xalaskırını bir yer xalaskırını şerri çektari me gırt. Me got devleti Türk gavi kanuni baveje yasaya bingehi de guartın çebike mafi demokratik siyaset bede rebera puji azat bebe ve yasa da kanun da misoger bebe megut hem de karın verin Türkiye'de demokratik siyaset bikin yani mebesteme ev komisyon mebesteki ciddiye hem usa duhazın ev komisyon karı ciddi biki ev komisyon kanun derhi. Kanun derhi, ev kanun mahvedeki gerilla bıçı deşti demokratik siyaset biki. Bıçı rehistini kar bede meşandın. Kare demokratik rehistini bede meşandın. Türk gavna veji, kanun çeneki, guartın ve guartın çeneki, hem çoğu xudu guarın devleti Türk dışı guartın çenebe, reformu hukuki kur çenebe, ev bevajı nameşi. Baş biriyor bıça? Em duhazın tekili çeve. Me xaste ki xo devlet Türk ra eşkere gotiye. Her rast şeve. Em rebera pura tekili çekin, hevditin çekin, bibinin. Lebes hatta naha çene bu. Yani öcalan bu xud demin peşta pevaju baş sağlam biriyor bıça tandruz biriyor bıça dikare siyaset, aktif siyaseti bilize bike daviye deli Türkiye yani eğer mafe heviye jarabe dain je girtige hebe der xasan mujara bike ve nava siyasete da ve çarşıda devlet Bahçeli bixo got öcalan veri mecliste siyaset bike veri got civine parti dem parti got dikare baxfe
چکن کو هاتن شوتاندن ولی شکفتا جسانه ورن پاراستن دو کومک کرلا چکن خواه شوتاندن رو بره موزه اولکاریا نتوی غریب آکو راگاند کو چکن هاتن شوتاندن ولی شکفتا جسانه ور پاراستن بریار هات بوداین کو چکن هاتن شوتاندن ببن موزه نتوی یا امن سüreke ulve dere vare peşandan u parastan leguri biryare çek leci ku hatine şevatandan angol şkefta cesine vare parastan u nişandan Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakırhan'dan zaniku Serdamanu'ya bu banga dirukya İmrali'ye destekir. Derbari merasıma jihole rakina çekan akome gerila liserna ve hevserükenden parti Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakırhan'de daxuyani hattayın. Daxuyani de vahat goten İru yek jihalen ver çarxe ya diruka 7 sal ya ruşlata navin u Türkiye pekte. Peşti banga İmrali'ye bir merasıma şevutandıra çekan PKK're serdemeke nuj bu çaresi ya perskileka Kurd و آواکرنا ترکیه که دموکراتیک دست پیدا که بریارا خاطر خواستنا چکان آپک که نتنه جبو پرسکره که کرده میسوگری جبو همو پرسکره که ترکیه ربازن دموکراتیک ورن چاره سرکرن در خسوله هر سرکندن پارتی دیار کرن که مراسم خاطر خواستنا چکان ده اندامن پک که و خواندنه که جبو جیانه که دموکراتیک دادوری و کوی و آزادی و گودن آشتی دستکفتی میا هفپاره امی دویر رویتیا پیروز ده تو کسیان جی بشک ججوا که لپاش نهیلم هفسرکندن پارتی Hatimoğulları Bakırhan داویا داخویانی خود گودن نها دم هاتیه کو ام بهوره قانون چه بکن و به سیاست دموکراتیک بل به ترکیه و دموکراتیک و گاوا که باویشن و تکوشنا سیاست دموکراتیک مسن بکن Belgodaren nja duh pişti merasıma çek berdane hetaden partili Süleymaniye çu serdana seruke yeneke bafıl talabani u seruke pedeke Mesut Barzani re hevditin kerem. پشتی مراسم دیروکی هیئت جباکور بر خدا سلیمانی و دست به هفدیتن انکر هیئت سردان سروک یکتیان اجتماع کردستان ینکی بافل طالبانی کرد سروک ینکی بافل طالبانی شانده جهف سروک دم پارتی تولام Hatimoğulları هف سروک DPP keskin bayındır و پارلمانتر دم پارتی سرحات ارن پک دهات پیشوازی کرد پشتی هفدیتنا لداباشینا سروک ینکی لسر مراسم گریلا آچک جهولی راکرنه پیامک وشاند و گوت نهال باکور کردستان و ترکیه دما پیچانا برین و وکرنا روپلک نویه شانده دم پارتی جی سپاسیا طالبانی کر و بالکشان سر رولاویا ارینی و پشکریا ویا بردوام شانده که دم پارتی جی لحولیره به سروک پدک مسعود بارزانی ره هفدیده کر شانده جه هفسروک دم پارتی تونجر باکرهان هفسروکا DPP چیدم کلچگون اوچار Siyasetfen Ahmet Türk, Leyla Zana u parlamenterinden parti Meral Danış Beştaş u Berdan Öztürk Pektihat. Seruke Fedeke Mesut Barzani Navça Pirmane ya hevlere şande peşvazi kir. Mesut Barzani pengava diruki ya gerilayın azadiye ve ke pengav ve ke giring penase kir u got. Dedemeke Guncav de eze biçim serdana İmrali u beberez Abdullah Öcalan rehvditine bikim. شانده دم پارتی بالکشان سر رولا نتوی و استراتژیک و دیسا داخواز بارزانی هاتیه کرن که پشکریه که خورتا پیوژوی بکه سروک هرما کردستان نیچیروان بارزانی جی اف پیامدا ام پش راستن که اف گاو دی پیوژوی آشتی درباسی خوناخه که نو بکه و گاوین پراتیکین پیوژوی راست به پیش بخن جی ویل پی و بیناویتن دوی آخره ده وکی هر جاره ام آماده نکو هر جوره نالیکاری بدن و جبو حسان کرنا پیوره چه دکه و سرمله خواه بچی پینن ام رولا برز باحچلی و برز و جالان و همو آلین دن این جبو سرکفتن آشتی دخبتن پرهجاد بینن هر کس ده آشتی ده قزنشتکه و سرکفتن آشتی ده خدمت جه ترکیه هرمه و همو آلیان را بکه Tekilleri merasıma gerila ya bu çare seriya demokratikle Türkiye ve Kürdistan'ı ji gelek partiyan da xuyanida. Tekildari merasima gerila ya bu çare seriya demokratikle Türkiye ve Kürdistan'ı gelek partiyan da xuyanida.
سروک گشتی مهپ دولت باشچلی پشتی مراسم کوما گریلا بریا تلفن اندام هیئت ایمرالی پروین بولدان را آقف و سپاسی اخواه لهیئت کرد دو رژی اف داکیانی دا ریبر دامزرینه ریپکه که سوز اخواه بجیانی لپشتی تاو دا خواه سکنی گفن کوروی و هریمی دو وقت تدیتنه دم پارتیجی به سیاستا برپرسیار بگوتنین هفسنگ نشانده که لجم براتیه 1000 سالیه در دورن که هبول دیدن پراوخاسیونان زندی بهیلن کتن پیشبرکا استثمار افترا و اینکاره لهمبری و روشا آشتی و حضور خیال منطق چونه سر کمار AKP طایب اردوغان جی دداغیان خود گوت هیوی دکم که گاوا گرینگ آکوی ایرو در ریا آرمانجا مده هاتیا ویتن به وسیله خیره دوره اکو ام جبو اولایی والات خواه و وکرنا آشتیه که ماینده لحرم خواه دمشینن ده بگیشن آرمانجه خواه جیگر سروک گشتی و بردف که AKP عمر چلیک جی ده پیام خواه ده بالکشان سر هفدیتینن هیئتا ایمرالی و گود به وگاوه ره خوناخا کریتیک هاتیه درباس کرن جبو اف واجو بگیج آرمانجه خواه هشیاریا لدجی همو جوره پروکاسیونان دومه وزیر عدالت AKP یلماز تونچی بالکشان سر کمیسیون کل مجلس به آواکرین و گوت روژه که نایج بیر کرن بو جنهاوشون و گل کارین مهنه و بشتارین کمیسیون هبن همو پارتین سیاسی DDV کمیسیون ده نیرین و رامان خواهین لسر پیواجوی بینین زمان ایدی و سیاست بسر بکوه سروک مجلس نوما خورتولموشی و گوت هر تشت به نیتا باش بروده چه از بانگل هر کسی دکم که پشکریه بدن پیواجویه ام هاتن داویا خبات انخواهین تکلداری کمیسیونه ام تصفیت بکن کاکی جان مجار و پیشی ورن نرخاندن سروک CHP özgür özel جی کیف خوشی اخوانی زمان و گد کسین که پیواجو آنی نفه آسته اسفاسی لهمو یاندکم دوه ایدی مجلس بلزو بریار بیی که کسی لدر و بیله گاون جبو آشتیه که ماینده باویجه ام هیا داویه لگل آشتیینه سروک پارتیا گلجک احمد داوود اولوژی گوت evne davi despêkek nû ye divê li ser esasê azadî welatî bûna weke û demokrasiyê gav were navetin. Serokê Partiya Deva Alî Babacan jî da zanîn ku em hêvîdarin ev gav bibe wesîleya aştiyeke mayînde. Belê gudan je men û çên saet 10 pêşkêşkirin ana xatir we temaş.